8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. University Loawe, Pia Polokalama Mamani, ai o Vavangakitupu'a, Holosini, Lafitani, Professor Inoke, Whatuakau, Pia Professor Tokita Siosiua Lafitani. Ko whatulau atu he, pia ku te whaapa ki he whaka ofa, whaka e whaiwa, whaka e tufunga, pia mo e whaka nima mea ai nau e universi mohono i ai. O kou whakatapo te eke ka kai Tupou-mo-Lotuma ai whanuani te whito ke matakari nana wala, pa mai nāpuri o kanautolu a Kenipelani, o kou whahoha at me ai me he maananga Kenipela. Pea kou whakatapo atu ki he tahine princess ko lātou fuipeka tuku aho, o kune mea heni ko eik tala whikaulahi o Tonga ki Australia, pea pehe ki hono ka inga, ka mafoki ai kotoa bea kau tai whanua, whare a Mafaipule, ai kau taki lotu me kau taki mo Tonga kotoa bea au sia tau whanau. O kotoa e taritari le rei ki mautolu e he University Lo au, i he Hoatani, ki he Konga e ua, ki he Konga hono ua, a e ko tatalanga pe a mo Holosini Uata, pe Tupou-mo-Lotuma, me hawe alahi, e maananga Tonga, ko e sea ia e maananga i Tonga. Ke whakaose a e ma talanoa ane afi ki he Mafaipule, Mafai, pia mo e Perogative power o e tui i Tonga, he koe ka venga mahu inga eni. Pia he whae matalanoa ane afi na e ki mau whateknikare, o Konga pe a ene aluatu kana matalanoa i ka kato e whai Polokalama. Ai ang matoi whainga eni ke ato e Konga hono ua, he na mangata i he kamata ke whakatalanoa mai a Tupou-mo-Lotuma, ke ngahi kupu mahu inga o i konistu tone, pe mai ngahi whare i whakai whamaulahi, mai anga i wakai e kohiri, ke mahu inga Mafaipule, pe mo Mafai o e tu i he konistu tone, mo ene whikau aki pe mo e tala e whonua, pe pehe ke whakaukau whaka konistu tone koe me Britania o e Perogative power. Ai a ki mua ke u whahoko atu ke Tupou-mo-Lotuma, ko taita lelei koe Tupou-mo-Lotuma i he Hoatani, MALO e whaifatongia mai mehena, ka te uki i lawe si i pe ke to e whamanatu ki o tau ka inga ai whakakaukau o e pateutuka ka te koe o e Mafaipule pe i he rea whapapalangi ko political power, pe a moe Mafai pe ko social rank, social authority ko hono Mafai topu tapu ia, pe ko Perogative power o ku whate fito ia i he Mafai makehe, pe ko Mafai maolunga o e tui, ka kui kai ko Mafai whakarewe rewa. Whakatonga i whokia ko Mafai whakarewe rewa, Perogative power. Ka e matoi wakai whakarereiki ai o kuki tuu, whatu tamaki ai fo ililiu ko ia he ku whihire vai e Mafai makeheange, pe ko Mafai maolunga ange, Perogative power e tui i hono whakarea, ko e Mafai whakarewerewa. Na mata anoa bea ne afi ke Mafai whakarewerewa. He ko hono uhinga, ko e fui whakatonga i koe na e hako koe ni o whai ake utālanga i Tonga moi mitia. Ka na aku hanga whotuat pia malawe ki ai. Kui kai ko ha Mafai. Mafai whakarewerewa. Ka koe Mafai makeheange e ne whakawaki mo e hau e whonua. Aina talanoa ki atu Tupou-mo-Lotuma. E ne tuku au mai na malawe ki ai pia mohono Mafaipule.
Mafai whakonistutone. Koe Mafaipule he tau i whatonga koe Mafaipule hau. Pe koe Mafai whakai hau. Ai au whamamawhai e ta whaakawhakanga aue o tui. Pea mohono toa. Ia he kōri koe toa. Mafai whakai hau ia pe koe Mafaipule ia. Mafaipule whakai hau. Pea mo ene Mafai ki hono whakarere whonua. Pe ko hono Mafai rewa. Ai o Mafai topu tapu pe koe social rank. Whikau akia mo hono Mafai whakai o tua. Ai koe fo iua ko ia. O kuna whakataha mai nā ue ke tala noa o Perogative power i he tala noa whakonistitutone. Pea oku i he loto konistutone. Kai e tu e whaloloa. Te tuke Tupou-mo-Lotuma ke ne hoko atu e ne kamata hulu mai konistutone. Pea ma toki hoko atu e matala noa. MALO pito e Tupou-mo-Lotuma. Malo pito e Professor Lafitani, pia malo pito te mau taiwa, pia hoko atu e ta whakatala noa, pia kuhange whoko i au ke o hanga o kamata ki e ta whatau kei, ia whoke ki whateknikari a neafi. Pia koe au whiawhia pewe motani ke kau atu ke tatu e hanga o talanga e ki hoi whakau kau, o ka tau ngoi pepe au tatu e i kai hatai me whakasi ia e tau whatongai, hange o tau alpo, tau tuafanga, tau tungaki, i he whoi whakau kau ko ia, koe konistutone. Pia kuhange koe au ke hanga o toi holo i mai e koualo, koe taha whake whoi whakau kau e o kou tau kawe i, pia tau hanga o talanga i la. Pia kou tau wanga mahen pe ki ai, pia wanga mahen pe mga i kupu lahe whanua ki ai. Koe tau whakamanatua pe ke tau manatui, na ia no uhinga e whakasino o whakotuu ai konistutone i he tohi aki ai uri pia muhine hina. Ai tau i koe konistutone. I he whanonga mai koe pia hoko o whakasino koe tohi i nima, o tau whakasino pe ia o tau pehe whoki o whakakakano i he tau Lafitani. Ko tokanga pe e Professor Lafitani e ta pota anoa ni afi ke tau manatui mua. E kui kai ko hamea ia ki tau a whoki po walu. Ko mea bena si i whakamanatua mai he kau tangata. Na nauhanga o pātolaki, pia nauhanga whakasino. Ai whakaukau koe ni ke tūloa mai. Pia nauhanga whakamanatu mai a neafi hange ko ia. Nauhanga o talangai. Tau manatui ne o sinai mai kau tangatani. Mahina ta Tupou-mo-Lotuma. Ko ia e tumutumu e whaunga mo e whakaukau ko ia. Kana e to e kinaki mai e kau tangata muri, tau te whito ke kau whamau lahi me pitania, me kau whare i whakalao he aho ko ia. Ia mai ki ngahi konga ki mui na e whakakakano ai koe ngahi kupu ke hekehe tau i koe bōri me lao. E nima o tau ngā aki, ai na o tānoa ke neafi e Professor Lafitani, e kupu katoa ia te awono hiwa i he volume e nima koe ni. Ia ko hono kotoe ngahi whakaukau e ko ia whakate whito pe ia he ngahi whaunga ko ia o e whanua tau te whito i hono konistutone. Pea mia i lewa na uhanga o tau kawe i whoki a neafi he ta pota anoa neafi. He tau manatui ko i kupu ko ia uhanga e he konistutone. Pe koe tau whakasino e ngahi kupu la ko ni hono ula ki pe. Ko ne whakatokanga mo ne ekinaki, i hono kupu ko ia koe tala uhinga. Pea koe konga a ia o e kupu wha, o ua liume koe ni wanga mahen pe whanua kia ui koe uhinga i rea. Pea koe uhinga i rea, ia te ia nau ki i whakamamafa kia neafi, he ka pau te ha he tala uhinga. Koe rea pia ngā eki e bōwalu i he ngahi kupu koe ni o ngahi hori me o e lao me konistutone. Ka pau te hu i he whakauhinga o hala. Pea nā tā whamamawhai a neafi. O tā whoki rewa ki he pui tu a koe ia uta whakarea pe koe a whikau. Nā e uhinga e whakasino ko ia o ngahi kupu koe ni o au mai ke he tā Lafitani ma. Ka pau hala i te uhinga. E kinaki mai koe ni he kupu wha. Koe hala i pe e Professor Lafitani. Pe te hau kita o asimai mo e fwoi whamatala. Nei kai au pito si uhinga pe he
ai kau tangata mo tau whankui, na nauhanga pa tolua ki mai pik whakalea koe haa. Pea toki tau whangatukuia i he ulo e haa, koe tu e whanua. Pea koe tui po wal koe whakaukau whukia kupu lalahina, ta hanga whuki o whakasino, ane afka koe tui koe kupu na ke uhinga na tangata ai. Ai a whei mai koe ke koni stutone. Foi konga lahi pēna utokanga ke koni stutone, pēna whakatata whuki ai kupu whitu hiwa. Koe whakatata ia e po walu he nai whai e whakatu ai whanua i he ngai kupu kehe, pea ia kehe me kau whiwhine, pea nau tui o ku i he mawhai o ku o mai he kupu whitu hiwa. Aina talau ke ane po walu pa ku tui pe mahuinga ke koe ki lawe ke ai pa ki whoki atu. O ngofua ki he whare area ki hono whakatontono e koni stutone, ka pau o ku ikai ki eu mawea, wei, ai ngahi lao, uraki o e tau taina. Ua ko hoko tui, ka tolu tofia, ingoa ho eki no pere mau tofia, tu whakaholo. Ia ko hono ngā tuku e kupitu hiwa na uwharea e koe o tuki tāpuni. O koe ke taha kupi ai, talamai ke ala ki ai. Ia koe kakato e umea koe te ke toi whakawhoki ki he ne awhio, ke ne whakamoni huafa, ia hoko ia koe la. O ka pau e alasi, ai ko ni stutone. Koe talamai ia e Parofesa Lafitani, o ke maheni ai. Koe maheni ange e uwhamatala koe ni. Koe whihui rewa koe na uwhotua koe ne a whi. Ko wafi hanga fulu foki e po walu, take i taka holo. O mawinga ia ngai mea ke he tike ki tau ke he. A honi kui ai foki e. Ai tu wha holo ange u tama mawinga ia ai. Pea ta whalala pi foki na ikawe motuani he whalala pe. O ku malu pe hota whaunga. Ia pe kakai wharei. Ia pe mo uhinga lere ai whanua. Ka he wakai koe i he wafi ua. E Parofesa Lafitani. O ku ufu he mama wa pita i whauhinga motuani. Uhinga e pehe koe ke tau ki whoke ange. Koe tau huke e hake pe o wakai hifo. O tala mai pe ai e mea koe na ton ke o te ke ala koe ki ai. Pea tahataha ange koe whakarea. Tahataha ki mea na tala mai he tau whankui. Ke tuku mai ange ke tau siofi. Pea nau ahi ahi a ki tau tolu pe te tau toa whiunga. Ange koe whakarea o ke ngā aki. Ke tau hanga ange o wakai pe ngahi turi ke whae pangai. E ka pau tau whakauhinga kui kai nai ke hanga he koni stutone. O whakasino e tau whemau, tau toi sio pe. Kai tātaha e mea na lau talamai ki o te tawala he koho ala pe ki ai. O unu mai ia ke toi hanga rewa whakatoa ngai. Ai uhinga na au whangatuku ai e whau e mawhai maalunga koe ni. E ke ngata ai. E ka tuki atu pe o tuki o whai atu. E ke toki mana tua rewa e uhinga na nau whai tutu ni ai. I hono au whangatuku he haa ia te ia pe mo e tuki e whanua. Ai kupu fitu hiwa. Kupu alu tolu. E po waru koe mo kupu e ua ko maari ai ai o no tala mai, o kuru i mai. A pau hei kai ke tauhi ke totonu mo maa oni oni. E koe fua kawa ia koe ngā e aki. A pau e osi ange ngahi mea koe i kai ke fua kawa he awe o tua. A ia koe ngahi mea ngā maheni e po waru ka koutui koe kuhanga o kuru i hifo. Koe umea ngā maheni i he konistu tone. Ai he tawakai ki muina, ia ngahi atakai na whai ala ki ai pēna tapehe pe whoke aha koe maheno uhinga le rei pe ia, o koe whoka tau hinga, o koe hanga hi mawhai na e. Kako i he wakai atu he aho ni hango i ta whakatala noa, o tau alu ki he ngahi kōpu whaloloma, pēna koe hanga rewa ia e kua whangatuku e Parofesa Lafitani, i he whaka uhinga he aho ni nai hala, pēna kai tonu ke tau whai ia. Tau whoki hifoko siofi hifo te whaasau kau whoki atu. Na e ki naki mai e kau tangata ko ia ba nau hanga whaka Mafai a niafi. Tau mana tui, koe whanua koe ni ke mō kau ataina. Pau whakahāia i he kupu koe ni, ai koe e po walu he woriu me tahiwa walu walu, na e whakakakano mai ia me ngahi taulahi, tahiwa noa tolu, tahiwa wahiwa, tahiwa whaafitu, o hoko mai ia ke tahiwa, o toki whakasino mai ia, koe kamata ia ke whakakakano koe o talu me he taha walu fitu ni ma, ai woriu me koe asma he tahiwa walu walu. Ai koe tahiwa walu walu e ni, kia toki ai rewa ngahi fi mono mono, o a o mai koe ke wafi hanga furu, he koe tae wanoa pe whoku na hanga whai hono whafo o huwa ngahi lao mono mono. Pea ia ni asi mai koe tahe walu walu pe whakasino mai koe e ki naki tatau pe,
ai kau whamaulahi, mo kau tangata tokoni na mai, me pitania koe na weki na kipe, mo manatui ka mo ka liliu o whakatonu lea. O tuke fui lea ka whakatonu lea, uhinga. Hakupu o halao ko hakoni stutoni. Mo manatui koe whonuani, na mo tau ataina mio no a. Pea koe fui tau ataina koe ko uhinga koe e balosa Lafitani bau foki atu. O talamai ai ke mohanga ma o foi tau ataina koe uhinga pea ni aku tau alu he hau e whanua hano hama hano wa. O alu he awhi tau upa tau whetau ataina aki tau wheloto le aki he te tau ma o e foi whakau pau. Na uhinga ai hono whakasino he whankui ai mea ke tau ala ki ai o ngata ai. Mo mea unau talamai tapuni o na ke ai ha Mafai ke ala ki ai. Ta koutui e po wau te ki whoke atu ke hulu mai pia ta hoko atu e ta whakatala noa. MALO e au te salata. Malo beto Tupou-mo-Lotuma, pia kou whiela vea toi hanga hi poini ai, pia ka e toki whawhoke atu kia te koe, koe ulua ki whoki koe tatala noa eni, ke o mai ai whakakaukau ki whakaukau e Mafaipule pea mo e Mafai pea mo Perogative power. Pea oku i he konistu tone katoa e fo i tolu koe ni o koe ke whaapai hano tala noa i hono au whaafai ke he mo e nau whikau aki. Pea i he tā i wāta tau o ku ke hanga hulu i mai ai kupu valutolu mo fitu hiva, Koe kupu fitu hiva ki he oua e pia mo e voriu me nima ko ia o e lao. Maho inga o pito o hanga o tuki mai ta whaako ia kupu fitu hiva mo kupu valutolu. Kupu valutolu nofo he whamamafa o e palo mesi mo e foki mai ki he Mafai o e neafio. He koe uhinga, pia koe kupu fitu hiva ko e talanoa ki he oa e alasi koe a Mafaipule mo Mafai pe koe Perogative power o tu i ko hinga koe whakaukau e tawa taina. O kutonu pe e ku hinga me o whamatala. Pea koe foi mea whokia o ku misi koe i he tala noa Mafaipule pe koe Mafai pe koe Perogative power. Pe koe whakatonga ke ai koe ta whakatonga koe ke ai koe Mafai makeheange pe Mafai maolunga pe malohiange. Koe koe Mafai wharewereva. I hoi whakatonga koe ia tau palapare mai ai. Hange ko hotala noa ne a fiu alo e whakatonga ia Mafai wharewereva hange ko whakatiki tato. Kau ikai. O koe kia ha Mafai wharewereva koe Mafai o nofo i e whakaukau e sovereignty, koe whakaukau wha Britania ia, o kou whatonga ia e au o tau ataina, kou whatonga ia e au e Tupou-mo-Lotuma, o koe ke whaatala noa ia ke foi i siu ko ia i he tawhaaki koe a kau lao. He koe foi whakaukau whoke e sovereignty, koe foi whakaukau whakafilosofia ia a kau filosofa, o taki mai ai filosofa koe ko Thomas Hobbes pe mo John Locke. Ai a ka koe ku whoki mai ki ai he kuke hanga o tuhui mai he konistu tone pe a fitu hiva pe mo valutolu ai mahu inga ke ua alasi noa ia pe alasi ai Perogative power koe o ene a fio pe koe Mafaipule mo Mafai i he kahanga whatahai. Ai ongo foi whakaukau whatonga. Aia, he kohono uhinga o ku nofo ia uloa ki he tau ataina ai whonua. O ku nofo ia he tau ataina sovereignty of nation. Ua, nofo ia he sovereignty of monarch. Nofo he foi i tau ataina ai monarch, ai tui, nofo he tau ataina ai whonua. Pa koe ongo tau ataina e ua ko ia, o kuia e Perogative power, pe o kuia e Mafaipule, pe koe Mafai whahau mo Mafai toputapu, pe koe Mafai whaha sosiale, ono whareata. Aia ko whelawea tu ki ai he ko ke hanga hulu i mai, koe hamea, koe whehui, koe hamea na tau walasi ai. Koe hae uhinga,
pe koe fehu i ua ku tānake atuai. Nā tau ilo mea koe ke alasi i he whakatahatoko ni pe moe kapneti. Koe fo i whakakaukau koe, ai koe nei whai ke ai viviri ke ai ke hange ko Nusila mo Australia, pe koe ngai whonua koe ku whiri atu e he whare area, ai paremia, pe a whiri e paremia ai kapneti. Ka koe mea koe uhinga ai kupu fitu hiva mo e wautolu ko e na talamai, i hanga e toi wakai ate ta whaake taka e whakafoke atu. Ko kupu fitu hiva mo e wautolu ko e na talamai, ko e tuu ko e kapineti pe a mo e whakatahatoko ni, o kuos whakatu ke wheta ofi aki pe ai u Mafai o e whakatahatoko ni mo e kapineti mo e tui. He ko kuhinga eni e Tupou-mo-Lotuma. Ko tamika na whai fwoi ni riwe wa whihongo fulu, na e osia na e ki pare mia ia e ua, ko whai whikau toke tā po hiva tu e netoa, pe mo Samuela akinis po hiva ko ne pekia, na to e kore nawa ke tu I ke na kau atu kihe whakatahatoko ni. Koe fwoi whaka ilonga ia ke te au, a ikai ke tau ilo I he whakaukau e liliwe wa whihongo fulu, ai mea ke tau alasi he whakatahatoko ni, pea moe whakatahatoko ni me kapineti, o whakatatau ki he tau ataina ai tu I sovereign of the monarch, pea moe sovereignty and nation, pea moe tau ataina ai whonua. He koe ngā mea koe au kui loto rewai e tau ataina ai kapineti, pea moe whakatahatoko ni mo pare mia mo whare area mo whonua. Koe fwoi whakapuripuri a koe a e talanoa sovereignty I he monarch. Ka koe uhinga whoki koe tau hanga o mai e u whakaukau whakatemokalati koe u whonua u nau whakatemokalati ange. Pea koe fwoi palo pare maare vai. Ai ni kou tau sio kono ngahi he ahoni. Ka te whakafoke a Tupou-mo-Lotuma, ke toi hanga hulu I mai e u ko ngā lao mo ho talanoa ko ia mahu inga au pita MALO. Malo pito e bowang koe whakaukau whoki a ena ku ke hanga o toi whakasino o toi fumamangi ange. Pea koutui kono whakaiki whoki ku tau mae wā I tālahi I he ngahi whaunga I o e whonua. Ka I he taimi ta tau whokange koe ta whakatalanoa, o kui loto ia he whakaukau koe ni o e whakasino e politikale he whonua, pea koe winga whoki e ta talangai I he whakaukau e kaweinga o e tui o e whonua mono Mafai, I pure I he whonua. Ka koutui e bowaru ko e anga whokia e kusio kau hanga nge o mai mo e whakaukau koe ni ke tānaki mai ke whakaukau maari e ke o mai. Ai ngahi whakaukau aki, ke anga e whakauhinga e motuani pe o ke tānoa lahi ki ai. Ai kai ke totonu, ke tawala o whetuyaki o whiunu hanga e kaweinga, na e uhinga mai e kau matuai. Koe ai tau ia ke ta po ta no anga maheni koe motua I kaweinga pe koe whakaukau urua ki ia e ai pe mea he e tūku te ke malama koe mo tau e aho ke ala o ngā aki pe ai ho whahinga tufunga ki he kupu ko ia pa koe lewa mo mea e ikai ke lawa o toi ala ki ai pe koe whakaukau ia e barosa Lafitani pa koe hange koe whakaukau koe ni e tatalanga nea whipa ko hanga nge o atu ange mo e kupu koe ni ke ne poua ki atu. Koe wahe koe ia tau pehe koe wahe tolu, kau toi loto whoki ngahi kupu. Tau taina, oi koe ni stuto ne. Pika wā koe ngahi koe pure whonua, Mafaipule whonua, ngā Mafaipule whonua, whika tolu koe whonua, mono kupu ai tau I koe lao o I kere, o konga whonua. I loto koe he kupu honua, au kia I e tui whakatako ni, a koe takawe ngā whoki o e tui, ia koe rea mo kapineti, mo whare rea, mo whamawanga. Pea ia wafe mo fulu whoki hangena ke lau ki aina, e whai e ngahi whiunuai. I e kapineti, mo whakatako ni, ka whakasino po e kapineti. Kana uhinga atu e bo walu ki he whakau koe ni he kupu fitu hiwa. Whatoa ngai kupu tolu koe ni, wahe tolu koe ni ki he konga whonua. O talamai he kupu fitu hiwa.
I kai ke lawa ke toi ala ka hakupu ai. Uhinga e pehe koe a niafi e Professor Lafitani o tuki tāpuni. Sai tau ki whoki ange he takai holo he ngahi ngā haue nei whai ki mua he wafi hanga fulu pe tau wafi ngā tuku koe o whai ai ngahi ririu koe a. Pau keke o mau o walu na tau iai pe whoki ange koe ta whakatā noa he motu ania nei keke fumaha inga maari ka taha a koe a. Ka kok sio koe ke hanga o takai holo e ngahi sino he whonua pe nei kawai mo e whare o e tui. Na e tala mai hanga tonu he ka kai e whonua e whoi mea koe a o na whaha hano ue. Sio koe mea ena tau iku koe kia ipa tau iku o toeo o tala mai he whonua ai mea na e tonu pe e ke tau o si a whangatuku pe ia te ia he o si tapu ni. Whoki rewa mi he konga whonua ai koe he tapu he ke kupu fitu hiwa. Aina ta whakahoa ia e Professor Lafitani o whoki mai hange ko taha noa. Wai ngahi repapilika ia me ngahi lao ai mono whai tutuni ngahi whonua na e more. O more he kau pitania pe Oscar pe hoko ia pe ngahi I pure anga o kau toto whakatata kia hiri ko ia hange ko ta whakata noa ni nai. O si e kinaki mai kau tangata ko ni o maanu mai o hau ke tohi lao. Mafai tutuni. Mana tui ko e whonua ko ni nai tawa taina. O se nge e po walu pa ke anga maheni ngahi ono tārangai. Mo e tau university pe mo e maananga e lo au. Tau mai fui mea, e me ko whakare ai. Mai e mea tonu rea ke whonua na hala he nai kolonia o mori o nau kirikere. Hau tatolo o whiunu mai ke o mai o whakahoa hei whai whonua. Ko kau tangataina nau whakas mai pe. Mana tu whonua ko e nina e tika I ke whakakolonia. Tau ata ina hono lao ke whakauhinga ai. Pia ke nofo he whakauhinga ko ia. Seke whai maari e ko ia e Professor Lafitani. Ka whoka hake ki tau tolu. O mai e mea ure papilika mo e haanga I mea he temokalati pe mai heni ai. O whakauhinga hala aki patani nei. Poi whakarea ko pehe e po walu nai tonu pe ngahi whakaukau ia ko ia ke ngahi whanua. E nai tāu ia he ono ngahi tāu. Ka kone si o mai ki he whakaukau e whanuani nai o spatolaki mai ono ngahi mafai o whakatokanga mai. A mea ke ala ki hai mo e mea ke o te ke ala ki hai. Sai kau whoke atu. Me I he wafi hanga furu ki ha honi. Hai mea hoko ai. Poi anga e talia ki hai ka pana e toka maari e pe e po walu tatala noa tau he whaunga e whaunga e whanua nga mai heni pehenga I mea tau mau tai wā. Ki hai ka koe tau ki awhi whoki ai. Poi hoko he ha honi e ngahi mea ko ni pau pehe tau iwi. Ke kaha tau mawhai fu ka koe tau iwi ke tau toi whoki tau whamanatu atu he whanua. Mo wakai le reihi fo pe. E ka pau na tau tomua wakai le reihi fo pe. Na tau tuku noa I pe kai hoko atu e tālanga he koe ngahi mea ia nea ostara mai he tau mātuani. Mo tau whankuini mo kau whare I whakalao. Ai mea ke ala ke mo mea hei kai. Ka kou tui po koe ngai e whakasino he tako buaka ki whoke atu ai ka tatu hoko atu e tatalanga. MALO bua. Io koe alo Tupou-mo-Lotuma koe ala si foki koe kia te au hange koe mea ko ke o mai kada oku osi asi mai a me he kupu fitu hiva hange ko whamatala ku osi loka mai e konistu tonea pa kono uhinga e tukutuku mai pe mei tau mua ko inga he o whakatatau ki he whinangalo o e hau e whonua I he mā opo a ene a whio koe he koe tui koto hape o ku totolo o ku whakafou mai ai a ngai te whtoi whakaukau koe ki hono whakauri e whonua. Koe mea koe hange koe mea koe na ke tala mai. A tau tō ruia, tau sio tau tō ruia, o totonu ke tau hange koe whonua temokalati ke tau repapilika. Temokalati repapilika. Whonua koe ia hange koe whare I koe e kau whakamau. Na ku ke tala noa ki ai. U whonua ia, na e tai e kau papalangia ka kai Tupou-mo-Lotuma e whonua, o nau taake nau tolo e mea kotoa, o liriwa o repapilika to mo nau tu I mo e hafua. Sai.
Ta tau pea au ki Nusila, ta aki he kau Piritania aia e utui, mo e tui lahi o kau Mauri. Ta aki he ni mea ta tau pea Australian. Sai koe whenga i ki he te mo kālati ia na e whia mau he kau Piritania. Kai ke na lawa na tolo fai fo i mea koe e Piritania. Ka na tolo fai holo he ufonua, o tāware e ufonua. Sai, alatu rewa e tau kau whenga liriu whakate mo kālati, i kai ke mahino, ai ko e tau whaunga na i kai tā i pehe ki tau tolu. Ko ki tau tolu hange koe whare e kau wha mau ko ngai whonua tau ataina. Koe whonua tau ataina. Koe ai fo i taanga lakalaka ne whao e Professor Putahelu ki a tenise rea whapaparangi. Aia o ku lawe ai ki e tau ataina i he tau e lau iafi. Pea ko totonu ke tau haka mo pata patai. Totonu lewa ke whai a e tau talanoa politiki hange ko o whamatala, i he Mafaipule, mo Mafai, mo Perogative pā, te toki aloat kia anai ke toi hulu. O whakatatau ke e tau ataina he tau e tahawhe. Sai. Osko ia mo e tau toi humai mo whakaukau o e konistutone o no po ni tau toi tau ataina as a sovereign nation. Sai tau toi haureo whakotu me tau pureanga whakaitui o kuiai e ngahi te toi whakaukau o rights, mo freedom, pe koe te mokalati o toi mawai ai fo i sovereign ai monarch, pe mo sovereign ai kakai, Makatuunga he sovereignty ai monarch. Pa koe foi whakapuripuri a koe tau talanoa Mafaipule, mo tau talanoa Mafai. He kapahi ke tau māko pusi ai fihi, mo whekaukau aki mo tu tau ataina, whakaukau e tau ataina, o sovereignty of nation, sovereignty of monarch, sovereignty of people, koe sovereignty of people, oku i he sovereignty pea moe pureanga, pea moe whare area, moe whamauanga, o kunau i he sovereignty ai monarch, o kunau i he tau ataina ai tui. Ko uhinga ia Perogative power, ko Perogative power, ko nau Mafai makeheange, ko Mafai wharewerewa, o kunau tupunga mehe Mafai makeheange, pe maalunga ange oi tui. Pe ko nau tolu ka atoa ai u tau ataina, ko ni o au ke tui, o kunau malu i he tau ataina sovereign nation, sovereignty of nation, because sovereign nation. Aia koe foi mea mahu inga apitoi. Pakapau kai ke tau mahino, ina kai ke mahino e hua whengo fulu, na wala ke kondisuto nepa, na wala ke whaunga o kabineti, mo whaunga e whatato koni. O whihalakia mo foi mea koe na tuku mai tau whahau koe ke tau aluai. Pea os mau e foi sistemi ia. Koe mau ia koe uinga koe atoi uhinga ke, koe uinga koe kai ke whakahoko ai liliu pe koe saupuluki mua. Koe mau ia koe tau wala noa ia i kai ke tau ilo i. Ai kupu fitu hiva, hono loloto, mo kupu valutolu. Kai te whakafoke atu e Tupou-mo-Lotuma, MALO. Malo pito e walu, hange koe a koe tui koe, lahenga whakaro tatalanga e koe ne Mamani e hange ai kuponi, ngai kuponi, ka koe hange koe o ke hanga whoki o mai whakaukau koe ia, ka koe haa koe a uhinga, na tau aluai o hange nei kai kei mua i a tau tolo e whakamatala e koe ni talau. E ko tui, te utaneka te ki kupu koe ni e Professor Lafitani, ki he whakaukau koe na talau ane nai. Koe tohi lao ni tahiwa ua hiwa, tonga tapu hawa hapai, tui ko sa Tupou-mo-Lotuma, e tau tahawalu whanima, mi he tau, tahawalu noa ke tahawalu whima. Na e lahe whakataha e hou e ki, whakawhare o whakakaukau. Koe mea maari e ni e powau. E sa Tupou-mo-Lotuma pia pulusi mo whakatakafi o hange ko ia, ai tohi i rea whakatonga, aini o ku tuku mai o ui he ahoni koe wō riu me rao. Ka matanga ia e Konga, fo o he tawalu whitima. Koe ki foi whakaukau ia, e po walu ko maari ia he kui kai ke ui ia koe whakataha ai whare a rea, ai whakataha ai hou e ki whakawhare a rea. Na e ui ia koe whakataha ai hou e ki i he Mafai o Siosiua ki o nau whau ai whare o kui, koe whare o whakatupunga ai e nau hanga
o pato ai whakakau. Koe whaira pia ku tohi ai e po waru ko mani alahi ai. Io kauki hua tuai kauki hua te whai konga ko ia e Tupou-mo-Lotuma. Tanaki mai po waru. Ko konga mahu inga e ko taimi au tau hawa e ko ke Perogative power. Pe koe Mafai makehe ange. Koe Mafai whakarewe rewa. Sai. Ko nea kou ke toi hanga hulu i mai, i u talanoa koe na, koe poini koe ai he talanoa sovereignty koe Piritania, ai koe na tau whaiwhaitaki ki ai. He ikai ke tau lava whai ha mea, o mawahe me he Mafaipule mo Mafai o e tui. Ko Perogative power ia. Pe he kai ke tau ato tatou rea whakaukau whakatemo kalati ke ai Tonga. He ko uhinga e whepakia mo sovereignty of nation, mo sovereignty of the monarch, mo sovereignty of people, o nau anta katoa he whakaukau o sovereignty. Ai ni kou tatara noa ki ai. He kai ke tau lava whai ha mea, o mawahe mehe hao whangatuku a ene a fio. Ko puranga whakatu ia, ko ola ia e fo i tau mo e ringi toto. Ka pau te aha hala ia, o fie fo mahata, ko e hala pen, uhinga ko e kaila, ta hala au kahape, he tau mawhakama. Ka koe uhinga ko e tae mahino, pe hoko ai fo i mea ko e nipa, pe aku tau walau, i e tae mahino ko ia. Ka te whakafoke atu e Tupou-mo-Lotuma, ka taki e kuhua atu, Ikai, maari lahi, wangu tui e po waru hange koe au ke hanga o mai, ai whakaukau foki o whakasino ange. Ke anga mahen foki hange ko lau ne ngahi wai tā lahi pia nau, koe taimi nau lau hi whai ngai whakaukau koe niu ko mana tui, e po waru e mana tua mau pe koe tā i wā lahi, na ke whakamoreki o tālanga ngahi mea koe niu, ngahi mea foki e ni. E Professor Lafitani ke tau kei peo, ke wha afe ki ai, o wha manako foki hange koe tau Polokalama lahi. E tau haa o holo ngahi mata e huunga na tau si huu mea o tau whankui. Ka ihe e kuwakai hifo koe ngahi whakaukau koe ni o tato he hulu mea nge ka ngai koe whoke taki hala toa whae hala whala. Koe awhi mai koe ki ono pōni, tau pēhe pe whoke tau Lafitani maa. Kosi ono pōni pēia i ahoni he koe ni whakasino mai ai. O halewa e whiwhiri mo i whakaukau, hiri koe e tau analasi o hifo e whaki kupu iki pe koe ni he tai wā tau ala mau. Ka koe hange koe whakauhinga ke mai e po walo. O mamao au pito e whakaukau na e uhinga. Ai ngahi toka teo pe ngahi whakasino e kupu e koe ni sūtone mo no Mafai. Me he mea ke ta ngāwe aki. Mo ngāwe mea ai. Koe ni ngāwe mea ai pe hange koe whamanatu mai. Ai ngahi i Mafai koe ni na e whakasino ake tu i e po walo. Tau behe peko sovereign power, sovereign whaidea ko ia te ia pe. Ai o kutafe mai ai o ha Mafai. Koe tau analasi o hifo o ku hape ai, koe hau me ngahi Latina o ha mea o makehe ange. Ai koe mena o behe koe e po walo koe ko whoki pe uia ke tau whakasino ange pe sai. Koe ai tau hau o e whonua. Peka tau ka uhinga ki o tua tau behe koe hau ia e ngahi hau. Na e mai e whakauhinga e po walo. Ai kau whahake lotu mo kau pitania me ngai sino ke Mafai me Mamani. Koe mea ko toka ngai e nau maari e ia koe mea ko hange ko ho toi whatana ki mai ke maari e whakamanatu mahe kau tangata. Mō manatoi ka mō ka whakauhinga. Pea mō nofo he whoi tawa taina ne e teki ai ke pure i whakakoloni. Ai ko kuhinga rewa ko walu bau ki whoki atu ke tāna ki mai. Iai tau rea koe tu. Iai tau rea koe hau e whanua. Ia e tau rea koe langi o Mafai whakalangi. Whakatala koe ngai tala o tua mua. Hau me lot whakasea ne ia koe tala o tua who'o ono pōni. Koe lot who'o ia kau neungu. O ne tānak mai ia koe lot motua ia he kamatai me kamataanga e whakatupu. Kato e whaunga koe ai po walu hange koe tānak koe mai. Oku ngana ia maha whanua o tawa tāina. He ko hono uhinga tau pehe e po walu. Pau whoki atu. Ono uhinga ia tahana nau man mire ia tau whaunga. Ke oe te tau wheto ake o mai ure papirika me whaunga ke whakatau ataina i e pōpula mi Afrika. O tau uhinga tau tauria ko e emancipation i he konistu tone. Ke tau ataina ki tau tolu mi he tui lotu he whauhinga i motuani. Tau i o tua mua.
o foki hifo ke tau he o tua e ko speli o tau ataina i e foi lotu. O kai ko popula ko ka fonua popula eni ange ko anga ye e tui e ko walo fo ata ko ke fo kau feu nu hala o mai fo uhinga hala pe te ta alu hala ai pe i fo kau tau famana tot pe anga e tau fa uhinga yo tau Mafai tau wala mau tau foki pe hulu hanga tonu i fo he ya te ia Mafai ko hawe fonua tu i fa koni stutoni me tau Lafitani pe kui ko kalauni ia ngo fetaia ki ko ene mai ko inga na pe mai sai toko ki mo tolo he ko fonua en tau peange mai na hange ho tau fonua mo Mamani tau fa kolonia ko fonua ko ni e ke po wal tau to o fu ke te mlahi tau to fa lo mo hange ko ta fa ta no ane afi ko ha ko ta alua he ta au ko tuku mo fai la o ta ngai wak o ta ngai karia ka ta hopo ki tahi o ta pate holo pe ko kakau ki fe ko inga tau ki fo ki mai to ki o kai hi fo mari ene ta no pa tau tu ko ngai ko peta e po walo ke mari e fa ko ni su to ni mono la mono fo au hinga ka fo ke to ai ta o ta no malo e bo I o malo abito Tupou-mo-Lotuma ko me ani fo ki ia ko me ko asmai ko pau ke ma opo ai vavanga mo e whakakau he ko mea ko ni ko wakai ko ki ai ko ngahi tono no whakai ata mai hu whanga to e whakatapu hange ko ni ko lahe tala noa ia kau loa e ahoni o kunau tala noa whakalao pe nau tolu o kai ke nau alna tore ke o mea lahi ki e whakasosiare ki e mea whakatuku whakaholo ki e mea whakalotu pe a koe rewa upalo pare mai ai koe fo i mea koe i e wafe hongo fulu mo e teke koe Mafai koe teke i kai ke mahino le lei ai fo i sovereignty koe fo i whakakaukau o e tau ataina he historia tau ataina me ono aho tau ataina i e fo i ringi toto mo e fo i tau whaloto fonua na e whai pia mo e whakakaukau e sovereignty o kai ke o ko whatonga e o kai ke mahu inga maari he koe mea koe na ku hulu mai he kau tangata whakamau koe na o ko ke hanga o tau whamanatu mai koe mea e whakaukau mo e tau ataina koe loloto koe fo i rea koe asai kau ki foki mai kau foki mai ki he Mafaipule mo e Mafai koe tau hau koe i e tau tuku whaholo ka mata koe tui Tonga na e nofo e Mafaipule pe koe political power pe koe Mafai whakahau mo e Mafai pe koe Mafai whakasosiare Mafai whakalanglangi Mafai topu-tapu na e nofo lo ua pe ia i e tui Tonga aia koe Perogative power ia koe Mafaipule make he ia o koe ko hame aia na e toki o mai mo koni stuto ne ko hinga e ku foki ki ai he na tau o si hau pe mo ia ko ne hau koe koni stuto ne hangai o mai ai mo ututu ni whawe si te pa mo ngahi whakakupu au ke kupu e nima lao ke tāno ki ai kupu Konga lalahe tolu koni stuto ne ka ko ku tala noa koe ke he Mafaipule mo Mafai ko Mafai make he ko Perogative power e na i he tui Tonga paka ne hau koe tui hatakalaua haro e tui hatakalaua na e vahe i re vai ai Mafaipule pe koe Mafai whakahau o awe hono Konga lahi ke tui takalaua ai koe Mafai ngā au e whakarere whonua mo Mafai toa Mafai tau kai nofu pe ai Mafai whakalanglangi Mafai whakasosiare he tui paka tau hau koe ke he tui hataka isa taka noku polu oku haurewa Mafaipule whakahau ke tui ka noku polu ka ngeu tu i wahaa e tui takalaua pe nofo pe ai Mafai whakalanglangi whakasosiare hono Konga lahi ke iai pe mo Mafaipule whakahau he tui Tonga mo e tui takalaua ka koe Konga lahi na nofo i he tui ka noku polu ko ne osi ko he tau fo i tau whakaloto whonua
Ai koe tau pehe mawai ua ai Perogative power. Koe Mafai makehe ange pe koe MALO ange na e vahe ia atu e tolu. Ai koe tau hau koe ka tau whahau o se foi ringi toto. Ngare tau whahau o mai e Mafaipule whakae hau, whakalere ngā ua pe koe toa. O mai mo Mafai whakasosiare whakalanglangi o whakataha i naua i Holosini. Pea mo konistu tone mo e tala e whonua. Haurewa wafe hongo fulu. Na i totonu ke ensinia i pe ai fo i sau pulu wai. O whakatatau ke fo i whaunga ko ia mo i tu a kabineti mo i whakatato ko ni. Ka tau omile tau tolo veteki ko inga ko whakaukau re papirika whakate mo kālati. Pea ko hono mo ni. Whakaukau le leipe, e whakaukau ia hoa mo i ufonua, ai ko kui ai e whaunga sovereignty pe he ai. Ka kui kai ke hoa ia mo tau tolu, ai ko kui ai sovereignty of the monarch, pe koe monarch. Pea mo sovereignty, whaka Perogative, pe koe Mafaipule makehe ange, na e hau pe ia mei mua talu mea au. Eitu pe koe hau me kau tanga loa me kau maui. Kai whakafoki atu e Tupou-mo-Lotuma, Maria vedo e Lafitani. Ko tui koe whakaukau foki hange koe ke hanga o hului mai. Ko tui pe o mausia pe i ngai kupi ke whanua. Te whange koe ke tala noa i. Ka wate tau roa ni e pe e po walu ko tui koe ngai e whakaukau ia te ia pe. Te loto hanga mani e pe te tuange mua ka te nofo pe o wakai le rei hifo. Ke anga e ngahi kupu ia te ia pe ke heki naki mai ka tangata tohi. Aina tangaya ke ngā whika pahe ka te ke whakasino o ngai whuri ngai whuri rea whaparangi ko ia. Ke he kupu whikaukau aki. Ai tau ngai ko tau pehe tua pui pui. Te koe ngahi whakaukau whiunu. O ngahi Mafai. Ai tau whaparangi pe koe context. Te koe rewa no ngahi kupu ua koe tau contextualize. Tau contextualization. Koe ngahi koe whakakaukau e ke oe e tuku ho vidi taki atu. Ke unu pe. Koe taimiko ke pehe koe mahino pa ke te aiho to e unu. Ai tau pehe koe ui he tau whangpui koe mau atu ke lolo tō haa he ngahi liriwa moritoni. Tau lau e po wau le whakatataki ai ki aini koe ki he tohi ngā oe ai kabineti. Os koe ai koe whiunu he uafe hongo fulu. Te whakalau ia ni ki sema a tahani ma uafe hongo fulu. Ai koe tohi tutu ni ai po walu ai koe tau pehe. Koe ia huki kabineti o kutuku mai ni mua koe anga ni sa te whulau koe ke ne whakauhinga aki. Ia koe tok mai newa mi e ngahi kupu koe ni ke tau hanga, ke taki hanga o. O hulu ia ke ne hanga po waki e ta talanoa ke kupu fitu hiwa. O skawe kupu taha koe talanoa fuko i hinga takawe inga ke Mafai o e tui ke tui. Koe kupu taha me kupu taha tolu ai koe Konga ua e kupu taha u talamai. Koe tui mo kabineti. O skawe po walpa pehe mai rewa. Koe tui o ua. Ahono whatongia. Tau pehe whapapalang fuka ko whatonga ben mi ai. Koe ni hanga ulaki koe hawe whonua. Koe hawe whonua ko hui whatonga. Koe ulu ia e tu whakahoro. Ka mui haa tu i o whonua. Koe konistu tone na tohi mai i ngahi i whakaukau o ua. Ahono whakauinga i he sino pe taha. Koe tui. Koe kupu taha ia e po walu o e tohi ngā oe whai tutuoni ko ia o e kabineti. Koe kupu taha tolu rewa. Koe tau whatunga motua o e whatongia wani a whio ai ui koe hau e whanua. Na e taru pe pa hange pe tānaki pe mai po walu. Me ono aho e ne iai pe. I he tuku whakahoro. Pea ku tui koe o whakasino mai koe ia. Kupu taha tolu koe hau e whanua. Koe mea koe kou whekanaki atu. Koe tānaki mai po. E Tupou-mo-Lotuma. Koe Koe foi fihia koe kai ke lava vete. Koe foi whakataha koe ai Mafaipule hau me he tuku whakaholo mo historia mo Mafai pia pehe ki Perogative power o kunau fio i loto he konistu to nepa kai ke mahino i mahu inga maari e ia ki kabineti mo paremia mo ka kai whakae lao he ahoni. Koe ku tānoa mo oni, e ka whakafoki atu.
Angi koe foi kupu koe na ua o ke hanga whakarea mai. O koe ke toe uri la tai e foi koe kabineti ia. Pea moe whakataha toko ni. O koe koe whakataha toko ni pe ne awhio. Koe kabineti ia. Moe pare mia a ene awhio. He koe na koe nau tohi tūtū ni o whakaawa hake pe. O mai he uruaki kupu moe uruaki moe ua. Pe koe hae mo kupu. Koe uruaki moe ua, he? Ia koe io. Moe tahataha moe tahatolu e bowaru. Tahataha moe tahatolu. Tahataha moe tahatolu. Koe. O koe kanga toi me aia ke uri la tai. Pea koe uhinga ia Perogative power. Koe nau ngawe aki ai Mafai makehe mehe ene awhio. Vale. Koe ngawe ai pare mia moe kabineti moe whare area. O koe ke nau ngawe na tol koe ai koe Mafai makehe mehe kakai. Koe Mafai makehe mehe ene awhio. Koe teke kou whahe ahani koe teke whakaroe papirika ta e mahino koia. He ko pau ke tauhanga veteki ai monaki kai toki lava ke whakahu mai e teke koia. He koe me a kotoa peki he Mafai makehe Perogative power. Tu e Mafai koe ne awhio, pe ko hono toti, ko hono whanki waa o ku tau iai ka atoa me o lunga o arifo ki e kakai. O koe ke ha mea e ko ate kakai ke aha nau Mafaipule he whaunga whaka monaki. O ange a e nau mea, ka i he ao whangatuku, koe fu vai mo fu tao o ku hinga i ko puke he tui. Koe uhinga ia sovereignty. Koe hange koe lau koe Aristotelo. Koe might is right. E ngā aue ai justice o whakatatau ki ai. Kau koe ngā aue ai might is right o whakatatau ki he justice. Pa koe whaunga pure anga kehe ia koe re papirika ia. Ke alo ko ia o teke atu ai ho mea konu ke teke au. Ni ka te whakafoke atu Tupou-mo-Lotuma katak pe i he ku ki whaahu atu. Tupou-mo-Lotuma koe kataki koe toida minite hongo fulu alu koe kautoki tānaki atu hongo. Na ke whakama opo mai ai pe. Ia kake hoko atu pe. Ia. Maua pito e powaru maria foki. Ka venga pe koe taha foki e ku mahu inga ia he whakaukau ia koe ni. Koe wai tau lahi pe hange lau whaarea ni nai. Nā ke tālanga ai he ngahi tā iwa ke pe koe whai me foki nia. He motuani whatonga e ngahi alwe taimi ke hange o ku puputu ange whanua he ngahi ka hama koe ni. Petu ngai ku pehe he motuani ke kau mahi whakatala noa. Ka kohange koe o ke tānaki mai. Ko tui e powaru foki kai peke iaha taimia e hange koe alu hakau peao. Ai ta whakarea koe ka pau he kai ke tua pui isa. Tua pui e whakauhinga ki tau pehe koe kau peao ke unu pehe. Ospe koe te pehe koe ki he loloto koe ai pe ai loloto hange. Alu pehe me loloto hange ki he toe maungati ki he moana loloto. Pe osko ia pe alu lewa ki he whahinga moana. O kui kai ki ai hano ngata anga. Ia ngai au e whahinga kaupeau e whekumi ki a whahinga mooni. O tau kawei e Professor Lafitani o katonu ki hange ka whanua. O osu wakasino mai hono Mafai mono ngai whauhinga ke tangao e aki. O oa te tawawe ke ta tau whaa ki tua mi he maunga whamatara. Ka ta nofo i loto o sio loloto pe. Ka ta pehe ku loloto. Ka tato e unu pe na kui kai ke loloto whiunga. Pe koe ngai e whakaukau e powalo kou tānaka te pēr uia me hama e whanua o skoe tawakai e kupu whituhiwa. Koe fo i kupu ea kou pehe e powalo. Maani e lahi, e koe pāre tua ia na e hanga he tau hatu i. Pe moe haa e whanua o hinga i mai aki e motua i uhinga. Ke talai hakakai o kuawe ke hopo kitahi o kakau kai diake waka. Te aseam kau kakau kapa kui whē e Professor Lafitani, toi kaila mai ke mo ki repa mai kau hake atu ke pomi ke umau hamu ui. Koe ngai ai powalu e tānaka te kuia me he whakaukau koe ni ke ne whakasino pa ke e toki hanga o a whangatuku mai e ta iwa.
ko mari ya la he whakalea koe ni pa kuhanga pia tāna ki atu. O se ange tau wakai e tawal whitinima, ai ta whakalea pe nengo koe ngai tā usiki mua, ka te tau i pe koe tawal whitinima hei whama opo ai. Tau ki tua pui pui ai e po walu ki he haa, ai koe tape nai whakasino ai tawal whitinima he tui, te moe haa e whanua. Koe wafe honga fulu, koe o mai e Mafai e Konga e angai ai whakama opo ai tui e whanua, te moe whekamaki ai kakai o e whanua i keike nau whakasino, moe Mafai whakapoto ange o e haa ia te ia. E koe me e te upehe e po walu koe uhinga ia e tau hopo o kakau, koe kai e tau whanong ke kau e ki waka tau whatonga matua na nau tala mai o te ke ngā uta he koe ki iloa pe. Ka tau kaila ta tolu koe fua whae nia koe kaha no hiku, e kai toi osi, ka tau osi he hopo ki tahi pau tau i whee, e Professor Lafitani. Koe uhinga e nau pehe he tau whakatoa noa whaloloma, i koe ke tau alu ke māwange, māpōpange, tau whiawhiange, tau wālere iange, o tau alo whikainaki iange, pei ke tau kei nofo ai pēr, o tala ku māpōpa e whanua, mo mirino no haa, mo no whaunga, i kai. O ku malu ia te ia pehe ko stuhui mai he lao me koni stu tone, hange koe whakaukau ta o mai, ka ku ngā uta e ngahi kupuko i kai ke nau whakamaunga he angai whakauhinga motu ani, ki o nau ngahi ulu motua he haa. E koe angai whakaukau, he vei toko i aki, vei toko i aki ista e ngahi tok tapu, ngahi tāpui, na e whakasino aki ai whonuani ki mua, i he tawal whitinima. Ia pātolo aki mai e tau ngahi kawei, tau iko kawei ko ula, ko ngahi tauhi wā e po walo. O ta nofo whaanau aki ai e whetauhi aki, whatō ki lalo, ko e rea mi lalo ki olunga. Ka rea olunga ki lalo, tai whatongia. Ko ngahi kupu koe ai po walo tau ngoi mōre, ka mo alpene mōre anai o ne hanga lurui, a ngahi kupu kehe o awen ke ta whanau mo hako tupu. Ka koe hinga e ko pehe ko kawai, e Professor Lafitani he whakaloroma ia, o tau sio ki hema matau koe ngawe a hai, whakakiki hiu hau me potikare. Ka tawakai i whope, ka mata peha no talanga ine i ke tau rau, mo talanga mamaa me whakaukau koe ta alu, o awhi o whakauhinga he mea a taua, kai ke ta nofo he whakauhinga, nei o se mai ke ta malua i anu haa, tu e whanua hangi koe ta kawe ngā, e moi haa e whanua, koe tau pehe peha, nei kau katoa i se tau whankui, e ko tonu ke tau nonga i loto, e ku maru pe waka e whanua mo nonga i tutuuni, o se whafola pe mo whaatua e te ia. Ko tui koe ngai e whamabobo, e po walu kau whoki atu, e o awhanga tuku mo tatatau, e ta Polokalama lea. Malo po walu. Malo pito, Tupou-mo-Lotuma, tau mai ni ke konga whaosi e ta Polokalama, pe mo e whamapopo ku ke hanga o lukuluku, mo koko, mo tuku mai ke he tatalanoa. Pea koutui koe kai ke aha mea ia e tō mui, pea hange pe ungariongo malanga whai mehe a te, ka oku kei malawa pe ke tau talanoa pe ke tau talanga i pe ai whakakaukauni, He ko uhinga, koe wafe mā walu, whawhai ai Polokalama mo kalafu moala, pia mo e wafe hongo fulu he TV, i he ku whaalawa at ki he nā, te kai ke tau whakotu e lo au, Ka koe, mea koe ni uka talanoa ki aina, ku talanoa pia mo kalafi ki aina ko hanga peo, o whakahoko le lei pe ki he whonua, i he wafe mā walu, wafe hongo fulu na whakahoko pe, hei kai fufu loa me ose wafe hongo fulu te tau palopare malahi. He ukuiai ai whehala aki, ukuiai ai tō nou i he foi saupulu na e whai. Pa kou whaamu e Tupou-mo-Lotuma ke wā whangatuku ake ai foi tala noa koe ni a e ta Polokalama. Koe whatahato ko ni pia moe kapinetina na tu whakataha pe. Koe fo i whaunga ia a hai. Pia ia i pe pare mia, pia ia i pe moe tui.
nau katoa. Koe foi whaunga ia ahai. Koe whaunga whakatu ia. Koe ke whia mau ia ke tau whakatatau ki Britania, pe te tau whakatatau mai ki Heni, pe te tau whakatatau ki Amerika. Kai ke whia mau, o kui kai whia mau ke tau whai taki. Ka anoa kau filosofa lahi ia. Koe whai taki, koe taona kita, koe te tāmate i pē kita. Whe mau ke tau unu e o mea, pea oua te tau whai taki he mea kotoa. Koe teke wha politikari koe ahoni, koe teke whai taki. Ai au tau tāmate i pē kita, ko hange pēa whai komitsu ataraiti, tau taona kita. He koe ngau tau omi tau tole o mea kotoa pē ke tak, o mai ia o mea ia ai tamakehe, o mai ia mea ai tamakehe ke tau whai taki ke. Ka kou whoki mai, koe kabineti, me whataatoko ni, me paremia, me tu ina nau, i e whai loki pēta. Mā furi pē whatongia, pe na e hoa pē mo tau tolu. Na e ai pē saupulu, mono kapi na e toton ke fie mau ke whai, i ai o whakatatau pē ke Perogative power, Mafaipule, Mafai whahau, Mafai whasosiare, whatoptapu e tui. E so ke osko foi liri uafe ngofukoku, o mai e whakatata pe he ke e tau tae mahino. To e tangi a pōhiwa, to e tangi mo tu ane toa, to e tangi mo pōhiwa ke tamatu i. Ke ai ke whakataha i pe kapneti mo whakataha ni pe kawatu ai ka minister pe koe kawate pare mia ke whakataha ni. A e pe kona e osi ai e tau whahau, ka oku whai pe hono whakarere i loto. Pe koe oku whakataha atu pe, ko atu pe whai whakataha ko ia e Tupou-mo-Lotuma, kawia i he ngahi tō nou ta e mahino, ki he sovereignty ai nation, sovereignty ai historia, sovereignty ai monarch, o ki ai mo sovereignty ai people, ai kakai. Te tau to e Polokalama tau aia, to e vete whaiki ke mea koe ni ia ai foi, loloto mea koe ni whamana wahe, ka o ka pau hei kai ke tau mahi noi, ko hono nunu a ai niu tau whianga ngai ai. Pea ku alo atu e kau teke wha politikare tai mahi noi koe ai ki he, o koe ke nau ile nau toria koe whakaukau ia o Repapirika whakatemokalati nau teke. Hei kai ngā ue ia i he temokalati whakamonaki. Pea kou wha o si Tupou-mo-Lotuma. Koe whia lau hono i kai ngā ue ake tau whahau e fo i rea temokalati. Ke ua e whai hawhihi. Na ni ngā ue aki pe ia fo i rea tau ataina. Ngā aki pe tau ataina. He koe sovereignty koe tau ataina ai. Koe freedom mui au kui loto ai mo rights, mo hafua, mo justice, mo mea. Na ni ngā ue aki pe ia e ia. Ka koe kupu uloaki kupua kupu tole konistu tone, o kuma o ka atoa pe ia i he konistu tone a isa, koe kia konistu tone a Britania, a Amerika mo Faranse. Ongo fonua koe ne fuafua temokalati, koe whaunga koe hono konistu tone, o ku tatau pe mo tau tolu, ka mata he rights, ha uai ki he separation of powers, ha uai ki he property. He koe foi tolu ya koe e kau filosofa mea Thomas Hobbes, kia John Locke, kia Charles Montague, koe nau fo i tolu, koe nau fo i wahe pēia. Ka mata he rights mo e freedom, koe tau konga ua kia. Hau ke konga ua koe separation of powers, o mai ki ai e rights and freedom i he kupu uloa ki, o mai ki ai, pe te o mai e ua koe o ave ki he konga hano tolu ai property pe koe len. Ai koe fo i wharea koe John Locke, koe life, koe konisu tone, koe life, liberty mo property. Aia, kai ke hanga, koe whia lau kai ke hanga e tau whahau o ngā oe ake fo i rea whatemokalati. Neongo koe election, ai kau hoi ki no pere mo kakai o whatemokalati, koe fo i mea whatemokalati. Neongo koe kupu uloaki koe rights mo freedom, koe fo i mea whatemokalati. Neongo koe ngā oe konistu tone koe separation of powers, apply mai kai rights and freedom me konga uloaki koe fo i mea whatemokalati. Koe mea ia e whalanse pa mo Amerika. E Repapirika e ua ko ia.
pia mo Britania neongo koe ke nau konistutone. Ka koe fo I fihi, mo fo I tae mahino, koe tauhanga o omi ke ai ke tauhange ko Amerika, mo hange ko falani se, koe fo I tae mahino ia. Hei kai pe ke tau tatau tatol mo Amerika, hei kai pe ke tau tatau ke tau tol mo falani se. Kai orewa, ku fai hano furi whakatu ulu, ai fo I whaunga e ahoni. Ka kohai. Kohai tene lava. Koe kia hata hai, te ke usio aho toa wasi mai. Kai kia hatoa whakae sino, whakae tau, kai kia hatoa whakaako, kai kia hatoa whakata mai. Kai kia kou whamalo atu e Tupou-mo-Lotuma, pa kou whamalo ka ki moutolu kotoa pe mou mea mai, whamalo ki lukuluku mo koko whakaukau ke whai, mo tuku taimi mai ke whaose ai ta Polokalama. Pa kou whamalo atu ki moutolu kotoa pe mou mea mai, pe te mou mea mai, ki e Polokalama koe ni mouto ki hanga tufa atu ke inasi atu ai hani I ke. Ka e tuku ke matatau atu he, ka e atu ho ma ofalai ka te moutolu, ka tau lulu maa vai ai, MALO. MALO.